Hallelujah. So now, dati manan ito yung time, iti preaching the word. Kaya isuro ka na kayo about meditation. Meditation. Ti meditation, at very powerful da ito'y. Namuyot ti ag-meditate. Ti haan na unay nga mo ti ag-meditate, haan nga ag-grow. It is spiritual. Kasi ti meditation, iso di panangan mo ti Word of God. Makasla ka mangmangan, nga mangal-ngal-ngal, tapno adatil munam. Iso nga, very important nga amon ti believer ti ag-meditate. Amen. Meditation. Nuhan mo nga mo ti ag-meditate, haan nga agrema di word. Terima word nga kunada, isuda daday sao nga na isao nga i-receive mo. Ket agbalin nga reality wano light kan ka. Nga maadaan ka ti revelation. Ijay nga kinagpaypayswanan the word. Ket no isawang mo diay, there is power. Iso ano nagrema kan kakat usaram, ijay nga rumwar the power the word. That is rima. Amen? Okay. So dagijay ti kayan nga ramidan ti meditation. Nagado ti benefits na dajay. Pero sagsagaysaan tayo nga adalan daytoy. Very important nga amon ti believer ti ag-meditate. Ditoyak nga gugrow, ditoy nga umado dagiti revelation nga ipakita ni Apo Dios. Ditoy ko nga naawatan in my spirit, soul, and body dagiti words of God. Ijay meditation. Ado ti dengdengan, ado ti istadian, ngam hang ag-meditate, hanga sumamay, hanga mailasag. Iso nga di meditation, ijay nga mailasag. Dajay word of God, karga, ijay lasag mo. Ya? Mailasag ken ka, jay word. Iso dajay ma-develop kay kina-Diyos ti Diyos. Kina Jesus ni Jesus ken ka. Gana nga isunan iti agrain. Amen? Dahil di ka-powerful ti meditation. So, isutin tayo adalan ti daytoy nga aldaw. Okay, so mapantay ti meditation. First, nga basahan tayo, the popular verse, Joshua 1:8. Bantayo dyan. Meditation, Joshua 1:8. Idiusuruan ni Apo Diyos ni Joshua, nung makita tayo na ito verse 7, sakbay di verse 8, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goes. So makita yun dyan, verse 7 pa lang diyan. Only be thou strong and very courageous. Kasi ti mission ni Joshua, ni Apo Diyos yung ibaga kanya na ditoy, ti mission na mapanso na di promised land, ituloy na nga ipan, dagiti tao ijay promised land. Amen? Tapno itin na dagiti tawid da. Hallelujah! Pero tibilin kanya na, kailangan nga balin nga strong and very courageous. Hallelujah! So, ditoy, kasanong agbalin nga strong and very courageous, isuna, dahil iti advice, verse 8, meditate. Amen! Isunga ti tao nga hangag meditate, takrot. Yeah. Isunga ado ti Christian nga hangag meditate, natatakrot. Kita mo yo, Revelation 21 verse 8, titakrot, tapwak na di imbirno.
Di takrot nga tumakder karkaro last days. Di takrot nga Kristyano, basahan nyo lang yan, tapak na di impyerno eh. So nga, dito ay kailangan tayo mag-meditate. Bagam dyan kaya sarilim, kailangan mag-meditate. Okay, so, ti-advise kanya na, tap nagbaliso ng strong, inulit tayo verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Itaan nyo di ay, mouth. Niwat. But thou shalt meditate therein day and night. Udigit di, utubam tial thou ken rabi. Dadayang nga, sasaon ni Apo Diyos, law of God. Nadana tayo, the old covenant, law to meditate. But it in new covenant, gospel to meditate. Okay? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, nababali day, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Aramidam di sarilim nga nabaligi narangay. Amen. Through meditation. Kaya't mo tirumangay, meditate. Kaya't mo nga nabaligi, meditate, do it. Kaya't mo agbalin ka successful, meditate. Amen. So, praise God. Sakmay na nga ituloy-tuloy na yan. Kaya't kung nga ited ka na kayo, kaya't nasawan ti meditate. Ijay Hebrew word, iti meditate haga. Ti Hebrew word, ti meditate haga. Kaya't iti haga, ado iti kayat nangasawan. Ado iti meaning na. Dito'y, number one nga meaning na is to mourn. To mourn in pleasure or in anger. Kaya't asawan, mabalin kang ag-meditate nga kasla ka agmumorn. Anya ti agmorn? Kalada jay, ada jay agladingit, ada jay, kuwa nga, agmumorn nga, nyamot to na. Daytoy nga biyag. Kuna dayay. Sabali dayay, hanga kasi di meditation tayo. Kailangan na, wow, mayat, daytoy nga biyag. Kasyay. I-positive mo dayay. But may isa kaya nasawan to mourn. Ikita nyo ti tao nga agmumorn. No, dati natay nga family na katagladladingit. Lak maupupay nga agbiyagan. Kasla, oray samot sumaruno akong kung kunada. Sabali nga meditation di ay. The more nga raramidan ay sumaruno nga talaga. So, hang nga di meditation tayo, you need to reverse that. Kailangan nga enjoy them. Amen. Hallelujah. Di mayati meditate. Another thing, the meditation is to ponder, to appraise, to weigh in the mind. Alada jay, balabalansin mo jay panunot mo. To think about or consider something carefully. That is, that is the meaning of pondering. So, kaya nasawan to appraise, to weigh in the mind. Balabalansin na panunot mo. Diba ni Jesus, kaya all-powerful, nga nagbabalay ka niya. Diba, in the kabil amin ni Apo Diyos kanya na ti amin nga enemy. Kaya dyan nga Jesus nga nagbabalay kanyak under na ni Satan, under na iti COVID, under na iti poverty. So, tas malay. Kung kurang ijay, dadi ikastan iti, to weigh in the mind, to consider something carefully. That is pondering. Amen. Hallelujah! Amen! Araramidan nyo ba rin?
Ti Ama nga Dios ada ken ni Jesus. Ket ni Jesus ada kanya, ket ti Ama ada kanya, ti Holy Spirit ada kanya. Nga nang create ti heaven and earth nga baknang nga Dios. Iti baknang ti Dios nga ada kanya, baknang akmat kapuken kuana. Ni Apo Dios ti kinabaknang ko. Dadjay ti kastala, kitam di kinadakkel ti Dios. In the Spirit. Kaya ti kasan ti agmeditate. Hallelujah. So ano kastay ti Diyos nga dakkel nga nagbabalay kaniyak kat adda kanya na kat adda iso na kaniyak sino nga iti kabutang ko. Ko na medjay. Hallelujah. Baka hanyo mo tag-meditate iso nga isuro ni Apo Diyos. Taadong agpaiso even papastor handa nga mo tag-meditate nga naduma. So nga handa nga agogro. Iso nga mo yun, makita yun, di kinabaknang yun ti Diyos, ti Ama, ni Jesus, ti Holy Ghost, iso ti kinabaknang yun, dadi ti ramot ti panagbaknang. No iti lubong, binmaknang dito outside, but natayo, ita inside. Spiritual, and then rumwar ingana ti material. Sino nga di makabangkap ti ni Apo Diyos? Awan. Iso na makita ni Apo Diyos kinabaknang mo through meditation in Christ, ijay nga maawan, mind iti bankruptcy. No bankrupt in your life, in your mind. Amen. That is meditation. Iso nga, that aramidot, Jesus is my riches. The richness of Christ are mine. Amen. Kat kukwa na ti langit kindaga. Kukwak mo ti jay. Balabalaam da jay di panunot mo. Timba-timbangam. Oh, wow. Amen. Hallelujah. Kas jay ti ag-meditate. Ingana nga sumamay ken kada jay nga agrema nga agpaypayso nga kastay iday spirit, soul, and body. Sumamay diyay. Ingana nga agmulmulagat ka, magmagnaka nga kastay ka dito'y lubong. Amen. No makita yu da jay. And then, no, anyabay dinaduma. Oh, ni Apo Diyos nga da kaniya. Ni Jesus ken ti Holy Spirit salunat nga pulos nga awan saksakit na. Iso ti salunat ti bagi ket salunatak nga naggapukan niya na tayin anak da. Wow. Dahito ti salunat ko. Kuna ijay, manaw na mga gradual oray diabetes, high blood, mga gradual nga may reprepare niya bagim because of that. Dahito pandering. Woo! Hallelujah. So kailangan makita yo. Another meaning, iti meditation or meditate nga hega to imagine the same matlang. Imagine that the blessing mo. Amen. Nagdakkel ti balay ko kung kunamidayen. Wow! Balay amin ni Apo Diyos, amin nga balay dito'y lubong. Ima-imagine mo, ijay ti rooftop na, ijay ti salas na kasi. Hallelujah! Imagine! Amen? Amoy mo siguro tagim imagine. Unay mo, nga explain ko ba lang dayay. Amoy tag-imagine, but di imagine nyo, dadjay kina Diyos ti Diyos, kinabaknang ti Diyos, ugali ti Diyos, power ti Diyos. Amen. Dagay ti imagine nyo nga adda ka na kayo. To imagine. Hallelujah. Ang adajay kanta idi nga imagine there is no heaven. Ang adajay. Imagine heaven. Amen. Hallelujah. Amen.
So, to imagine, picturam ti sarilim nga kasjay. Oh, hallelujah. I am so powerful. Ilihans ko ti masakit kat umimbag because imagine the power in your hands, power in your life. Picturam. Or one thing na kailangan conceive it in your mind. Conceive it in your heart. Inginaw mo, isikog mo. Amen. Oh, hallelujah. Kararag niyo tayo, reveal ni Apo Diyos, kala kayo rag ito, yung mensahe. So imagine, may sabay, to mother. Dito yan, to mother, to utter, to speak. Halos pareha siya eh. To speak, isawang mo. That is the same with a confession. Amen? Haga, ket, sawang. Amen? I-utter mo. Speak. So, baknangak, dadjay. Ang kababain. Meditation, to speak, to mutter, to utter. Isawang mo. 2 Corinthians 4:13. Ako na jay. Namatyak, isungag sawa. Di pinati mi day inside, speak it. That is meditation. Isunga no wonder ngay day Joshua, this book of the law shall not depart out of your mouth. Hanain bagang shall not depart out of your mind or in your heart, but in your mouth. Because itingiwat part nga usaram idebiyag mo into nag-meditate ka. Niwat ti may nga pag-meditate. Kita nyo na jay masaktan nga tao, dumayo mo kuno na jay. Ha? Ag-meditate pero sabali meditate na. Na ikarkarga ti demonyo kanya na ti meditate na. Bata tayo, ti speak tayo, di kinadjust ti Diyos, the Word of God. So I am rich kung anong word jay. I am rich because Jesus is my riches or His richness are mine. Oh, aming nakuha ni Jesus, nakipagtagikwaak. Amen. Hallelujah. Salunat ko aming salunat ti Diyos. Awan na ba't bati. Hallelujah. His fullness is within me, upon me, in my spirit, in my soul, in my body, from head to foot. Kung ako namiday, hada kanyak ti Diyos. Nagbabalay kanyak ti Diyos. Nagbabalay kanyak ti Diyos. Nagbabalay kanyak ti Diyos. Dahil meditation. Kita nyo din naturad nga mangi baga-bagay day. You will make your way prosperous through meditation. Amen. Isu nga na day di kasatag meditate, speak, utter. Amen. The word. Hallelujah. Isu ano makita the confession nga rod, nukayat mo mapnat, iti may sabanag, isawa-sawang mo. Mapantay iti Proverbs. Proverbs chapter 18, verse 20 to 21. A man's belly or stomach shall be satisfied with the fruit of his mouth. Kita nyo, a man's belly. De tiyan na. Mapsog. Ida isawang tingiwat na. Kita nyo day, and with the increase of his lips shall he be filled. Agasom day, de kunak nga rodon, ti natural, day isamul mo, timang busog king ka. No na ti bagak, approve kayo amin.
Noya ti samol mo, iso mapan di tiyan mo. Iso ti mabsog i di tiyan mo. Pero the word of God, noya ti isawang mo, iso ti mangbusog i di tiyan mo. Oh, dikat baliktad, tag-isawang ka, mabsog ka. Imbis nga, gisamul ka kumata, mabsog ka, baliktad na doy. Di isawang mo, iso ti man-satisfy ken ka. Hallelujah, the Duma translation. Panday ti NLT. Raba, wise word, satisfy like a good meal. Kita nyo day? The right words bring satisfaction. Kita nyo day, kaslamayat nga makan, day isawang mo. Dagita ngamin, dagita ket word of God, amoy ti word of God, counseling ni Apo Diyos ita. Awan tinalalaing ni Apo Diyos. Bagbaga pamagbaga ni Apo Diyos ken karita. Amen. Dapat no ni Apo Diyos nang bagbagatin ka, dapat bilibam, agpaypay suryay, awan ti mistake nga advice ni Lord. So nga din nakita pa niya, in-apply ko, meditation ko. Amen. Gana lang tayo, apply ko. So, ka na nakamid-meditate. So, ano mamingsan, da kayo nga ag-message, kanya, kung mamingsan, hanak unay nga reply because awanan no deta cellphone ko, tar aramidak nga reply, anak ka makameditate. Iso nga dan ti number ti church. No kaya tiyo ag-contact nito yung office, jay number ti church. Kaya hanak ka di pastor, nga pasyar, no awan mo lang ti gapuna. Because kaya't ko, nga day diyang ag-meditate. Ada kang makikum-communion kini amak sa dilangit, nga ama yumot. Tabaka ko na yumunan, apay si kalang tikin ama, apayin baga kaya. Pero kailangan nga aminak, nga amak isuna. Hanga masabol nga amami. Tasyak nga ron sa sao. Iper-personalize ko. Kamhaan ko nga personal lang nga ama. Ama tayo amin. But tapno agwork kanyak, you are my father, I am your son. Yes, amen. Ikasayo mo ta. Hallelujah. Agamata. Sikati amak, uray dito yung earth. Tas sikati ama, dito yung whole universe. Hallelujah! So, kita nyo rin. Isu nga, speak the word. The more nga speak mo ti blessing, the more nga masatisfy ka ti blessing. Isu nga, life and death are in the power of the tongue. Verse 21. Tanyo rin. The tongue can bring death or life. Yan. Those who love to talk will reap the consequences. Oh. Those who love to talk. Da kayo nga sumanaw. Tandaanan nyo nga apitom tinsaon. Isu nga no kayat mo tag-apit ti mayat, baliwam ti saom. No kayat mo nga life ti rumwar, life ti isawang mo. Ang aday, matay ko makitin. Mun mo, anya matay ito nga biyag? Ura kiti inak. Ay, nagidya kakasay. Amoyo, there are two kinds of words here on earth. Words that came from God and word that came from Satan. No, if you speak mo the word ni Satan, it will kill you. Death will operate in your life. So speak the word. Speak life. Speak blessing. Speak health. Hallelujah! That's how to meditate. Tanyo nga palubusan nga suminay deng iwat you to word. But word of God. Amen. Baka ti kunayo aming nga sa utoy lubong nagapukin ni Apo Diyos saan? Ano ti language ditoy or words nga haan nga sa uy day heaven.
Ti sao ijay heaven, hallelujah. Praise the Lord. Holy God, righteous God. Awan ti buwisit nga sao ijay heaven. Awan ti sakit nga sao ita. Awan ti lunod nga sao ita. Isungahan ko mga deti mamapno dyan iwat mo, lulunod sa sakit, mamalas, ni bubuisit, kaskada, awan ijay heaven diyan. Our citizenship is in heaven. So speak heavenly language here on earth now. Hallelujah! So meditation, kaya't isawang mo, isut mang satisfy, ijay biyag mo, ta isa saom. So connected the word mo, ijay life mo. Yes, yes. So speak life, tapno life, the work. Amen. Palakpak kaya po Diyos. Doon na kita nga teaching, positive thinking, positive words, pero han garod nga naited di rason, nga apay nga kailangan nga talaga diay. So isuday, isursuro ka na kayo. Apay nga the power is the word tayo. Words is spirit. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yes, amen. Kunani Jesus. Amen. Yes, Hallelujah! yes. Amoy yung amin, iti mangisawsawang, iti asawsawang sayo, agap-kapu, iti spirit. Amen. Iti spiritual nga power. Spiritual realm. So, ay sawang mo rin, the spirit na jay sawang. Conformity mang back up ijay, no spirit of darkness or spirit of God. So, no isawang mo the words of the devil will back up his word. So, no isawsawang mo ti patay, ni patay ti mang back up. Sino ni patay? Devil. No isawsawang mo the word of God, life ti mang back up. The spirit of life. So nga there is death or life in the tongue. So nga, you need to meditate. Speak. The word is speak life. Hallelujah. So no, da ka dyan may sa life, tiada ka na kami life, tiada di pamilya life, tiada di business ko life, tiada ka na kami dito lubong. Oh, hallelujah. Spirit of God, tiada ka na kami power, tiada ka na kami health, tiada ka na kami blessing, tiada ka na kami grace, tiada ka na kami. Oh, hallelujah, kasday. Uri ado di makubkubid. Hanga na dyan, apan yung ibaga-baga. Because once ngay bagbagayo na dyan, dyan life you, umay na gina espiritu ang mga susarte, kubid nga dyan, it will kill you. They will kill you because they are person. Fallen angel lagi dyan. So don't speak their words. Don't speak negative things. Don't speak death. Don't speak sickness and diseases. Don't speak lagi dyan nga bankruptcy. Speak blessing. You speak health. You speak power. You speak. Hallelujah. Amen. Urabashaka. Amen. That is meditation. What else? Anyabay, tinaduma meditation, terror. Amo yung terroring as a roaring lion. Numarngar. So amo yung bangos usarante lion, wano aso na lang no isut nakita yo. Ento nung nga agnar-ngar ada ti kalaban apan naagawon di kanuna iso nga konanay jay. So nga nung mat-attack the enemy, kas pargan dati sakit, dati pain, dati symptom, help kada kanyak. Hey!
That's how to roar. Because ni Jesus, He is the Lion of Judah. Datayo mo tiya kakadwa ng leon. No leon ni Jesus, leon mo, day ading na. Hallelujah. Sungag mere. Kukwak na ito'y. Oray nung bidyog daduwakan. Oy! Ang mabalin. Tada day tunong main dia doubt kadakwada. Namatiak ngagpaisong maapay day ito'y ngay. Ang ger kay day. Hanga doubt kada kanya. I have faith in God. Hey! Amen. Hallelujah! Nung umarngar-ngar, iso na ti, biruko na ti alun-uno nang umarngar kamat, taliyon kamat in Christ. Nuko na na. Oh! That's how to fight. Iti meditation, kailangan nyo ang mudiyay. Amen! Ado ti believer nga ito nariknadan jay symptoms no sakit ko ba katawan na lubay pa dan. Amangin na mati ak mating karanagan dapat ni pastor na tumba pa ito na minsan. O ngay daytoy. Usaram daytoy. Amen. Dan minsan ti devil agbaling akas lagulayat. So you need to know you are bigger than him. Amen. So, bago kayo magmagana na kitaan nyo kanil, that Joshua, Caleb, ano ito nakita na nga, the giants, ijay Jericho, at kung na nakita kakadwa na nga sa kapulong ay spies, kung na nakita mi na anak ni anak ijay, the giants na ijay, cannibal pa ijay, manganda ti tao, isong hantay yung mapan, kasla tayo lang grasshopper, kumpara kadakwada. Nagsaupay na, Joshua kini Caleb, intayo! Tinapay kada tayo riyay. O, awesome, right? Nakita lang agpaisoy dyan, natural nga matada di ay talaga piman nga hihiganti na gijay. Pero because of faith, nga amun mat da Joshua kene Caleb, nga no dakal na dijay, we are the giants of the Lord. We are bigger than them. So tinapay na kada tayo. Ipalaman tayo ijay lo. Amen. Ay apo no may bagbaga na day. Amuyo no misan dagiti tao nga gis-speak to faith. Kahlakunan ti agdagdagag nalastog dagitoy. Parasin yung sublian dagay. The Joshua kani Caleb. Di ba ibagan dagiti Israelites naglastog dagitoy? Di ba nakita mi? Isu ako na nga barsaken na isuda. Sino tinayunan ni Apo Diyos? Diyada pamati na palakpakin ni Lord. So no, minsan, no, dati umay dito'y, handa makatkasab di ay, isurati mang barsak. Haan nga literal. Isurati mang barsak di agpipreach. But don't do it. Believe in the Lord. You are giant. Amen. Why? Because you have the Spirit of Christ. He who is in us is greater, bigger, more powerful than them. Yes, amen. Amen. No imere today sumamay. Agbalin nga, agpaypayso ka na kayo. So nga may baghayo mo tayo, may bagbagak. So no, hanyo may babaga di ay, awan, hanyo pinati. No pinatim, isawang mo. Amen. No mababain ka, hanga pamati ti mababain. Hanga pamati ti takrot. Ibagbaga ko na gitoy, kasi adoy, ti kuna nga namati yung natatakrot, nga mga confess, ti binilip na. Kita nyo amin, the Paul, I can do things through Christ who strengthens me. Ni John, he who is in me is greater than Antichrist. Ni James, resist the devil and the devil will flee from you.
ni Peter, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Resist him with your immovable faith. Amin da nagsauda nga kasjay because they believe. If you believe, then speak. Amen. Palakpak ni Lord. Naman mo yung kasayo dyan. Meditate first. Meditate. Amen. To roar. Amen. One thing is, study. You need to study. Amen. Meditation, habang nag-study ka, pengin bagana dito eh. Kastoy ngamin da ito eh. Kastoy. Kasi so meditation mo lang da yan. Amen. Okay, that is meditation. Ijay 1 Timothy chapter 4 verse 14 to 15. Dito makita tayo, in the Kingdom's translation, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying on of the hands of the presbytery. Verse 15, meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy propheting may appear to all. Makita yun ba sa meditation na dati benefit? Dati power na. Okay, ngayon kahit kung sa one dyan. Dito ay, kahit kung ay parang, they meditate lita, ijay Greek word, militaw. Militaw. Militao. Kasi militaw. May sama lang kaya na sa one to think or revolve in the mind. Yata revolve ag-rotate. Kaslada day, amo ni Sir Romy day. Di 45 na nga revolver. Amo day. No, agpaltog ka dyan, tatayak day, ayan tibala. Bang! Agkasya nga lagos na day, paltog na. Yeah. Amen. Dati revolve. Iso nga irara-round mo, ijay mind mo. Irara-round mo na isaw-sawang. So ako na, ti Kristiyano na pigsa ti healing, but nakapsot ti prosperity. Adamo ti napigsa ti prosperity, nakapsot ti healing. Adamot iti, kayat na amin di ay, ngam nakapsot lata. Kaya lang yan. I-meditate mo sa kapumigsa. Amen. Revolve in your mind. Amen. So kasi di meditation, and can amo yung naging practical guideline tayo ti meditation is like eating something. You need to chew it by your teeth. Ijay ngipon mo, samul mo yung makan, hindi ngal-ngal-ngalom, gana nga maramanam. Tulong mayat yaraman na, tilmunam. Amo nga ito promise laing. Tilmunam. Amen? Ura ba siya kalabahan de. So nga ngal-ngal-ngalom, rumwarta mapis-ipis it na jay, rumwarja raman na, ramanan jay dilam, iso nga, absorbam. So nga meditation is to absorb. To meditate is to absorb. Swallow it. Till munam kanam the word. Amen. Kasanuti ka sa di panangan, believe and receive. That's mine. Kukwak niyay. That's me. Kasjayak. Oh, kastoyak na tanak dakti Diyos. I have power. I have authority. The devil is under my feet. COVID is under my feet. Oh, my Lord. Nung kunami dyan. Hallelujah! Madamdamasin mamay king kaniday. Huy! Agpaisugayam! Kung kunami dyan. Sa kamapan di kaduam. Agpaisugayam ali! Kat
Wun kami niyan na baybayak. Oh, you see. Apay ka mamong. You see that? Amen. So you need to understand that. Revolve in the mind. Nilitaw. Hallelujah. So that's how to meditate. Amen. So now, mabantayo, ito'y benefits. Pero, alak man pa'y, anya na nagigay ang road, siyempre, word of God, they meditate. So, bilang tayo man ni Joshua. Kaya, Joshua 1:8. Hallelujah. Amen. Nakalaala kayo ba? Iti Revelation. Ti importante no, nagdagan kayo ti word of God. Adaan kayo ti revelation. Nawan ti revelation nyo, ang kayong agro. Alaan nyo nga madaan ti revelation. Okay, subilan tayo ni Joshua. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Isungay di ngiwat ko, sausawan ko, ora magmagna kami, ora agbibiyahe kami, sausawan ko. The word of God. Isu ti kalayon nga kargat tingiwat ko. No, datayo ko, nakakarga nga kalayon tingiwat tayo nga ngal makan. Medyo pag inanaan nyo basit iya makan. Kargaan nyo ti word of God, yung iwat nyo. Hag-speak kayo. Nga panay mani. Fried chicken, lechon. Kinli. Pag inanaan nyo no, yung makan physical. Ta isaronuyo, the word of God. Amen. So, but thou shalt meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. Gitoy. Amo yun na meditate yun na giti word of God. Ijay nga madamdama nga maaksyonan nyo. The interpretation ti na duma ditoy, no? Ag-meditate ka tapno aramidam kunada. Uray siya't nabayagak ijay nga understanding. Ag-meditate kat aramidam. Pero, tamulata, nagtutuloy tayo. Tigayam kayat nga sa wan ni Apo Diyos ditoy kani Joshua. I-meditate mo nga kanayon tapno maaramid mo. Yes. Yes. Amen. Yes. So that you may observe. Kahit nasa one note, utubam madamdama maaksyonan. So ano yan? Kanang ko ay pagbaga, the Father is within me, Jesus is within me, the Holy Ghost is within me, my spirit, soul, and body here on earth. I receive, I believe, God is within me and upon me. Kunak-kunak iti inaldaw, ganak sumamay di ay, madamdama maaksyonak nga talaga, nga adati Diyos nga kaduak. Iti gayam pa ng meditate mo, ijay mo nga maaramid. Ijay mo nga maaksyonan. Kasi numangmangan ka, saka pumigsa, mangan ka tapno magnaka. Mangan ka tapno pumigsa ka. Ag-meditate ka tapno maaramid mo. Iso nga apay nga hanyo ang maaksyonan. Apay nga haan mo nga maaramid lagi dyan ibagbagat yung word of God. Lack of meditation. No, meditate mo kung mamaaksyonan. Sige, para siyo ngay meditate ni Jesus na kinabaknang ko. Amin nga kukuha ti Ama, kukuha na, kat amin nga kukuha ni Jesus, nakipagtagi kwa. Ngam pati amin nga bilibra, halang nga si kadiday, pero personalize mo. So amin nga kukuha na, kukuha. Sige, meditate mo day, sumamay king kamadamdaman. Madamdama day ay, kaya mo nga isawang, kaya mo nga aksyonan, nga datawid mo. I-meditate mo, siya di obedient nga anak ni Apo Diyos because my spirit in Christ is obedient spirit. Natulnog na spirit ko nga na anak nga nabunigin. So nga natulnogak ta di spirit ko natulnog kini amana sa dilangit. I am a spirit being.
I am a spirit being that has a soul in this body, living in this body. Kung ako namin dyan, siya kat espiritu nga nakararwan nga nagbabalay dito'y bagi. I am a spirit being. I am a spirit being. Kung ako namin dyan, paramdama maka-action kan in the spirit, haanan nga in the flesh. Hallelujah. Kaya should have changed. So the more you meditate, the more you grow. The more you become strong. And then kaya mo agbyag, ijay maramdama. Hallelujah. So kung makita yun ay, ijay biyag yun. Ijay nga ag-work, ag-manifest. Ijay kina-Diyos ti Diyos kada kayo. So ano apay nga there is power? Kasi parang no siya kuma, why? I know nga there is power in my hand and there is power dito'y atmosphere. So ano minsan makita yo, hankon nga ilihan siya tao nga medyo receptive. Kunam lang ide katag-work. Why? I know that in my spirit. Apay nga naalak ni day through meditation. Apay nga hanak ka mabutang kini Satanas. Itaan nyo na ganyan na demonyo. Hey! In the mighty name of Jesus. Kung nalay day. Hiya! Kung namuti day. Sakit itibot-bot nga, I am a spirit also, you are a spirit, and I am a spirit also. Hallelujah. My citizenship is in heaven. Kat sikakat na napapanaw kayo dyan. And then dito'y man on earth, ituloy mi nga papanawon sika. Hallelujah. And then di ado may deliver mo. Kung sika na i-deliver lang nga kanan, how come nga makatulong ka tinadunga? So nga you need meditation. Hallelujah! Amen. Apay nga doon mag-agasan, iti ilihan sa'yo because kanang ko'y meditate, the Holy Ghost is in this body, is in this hand. The power of the Holy Ghost is in my hands. There is healing in my hands. Hallelujah. This is more powerful than any creation because the Holy Ghost is within this body. The Holy Ghost is in these hands. Oh, yes, Lord. Kung ako nakapaya nagbinbirit lang. There is healing in my hands. My hands are medicine. When I touch the sick body, they will recover. Meditate dyan ka na nga, wow. Maramdamakot na isamay king kadaday, among nga talaga. Kitaan nyo ka di ba itapal tayo na dinikdik nga bulong, kung konformida, itapal tayo sa lonpas, kas kanakwa, han mo nga, powerful na imam, nga itapal mo. Nga mapay nga ha tayo makikita rin nga, mas powerful na ima tayo dan sa lonpas. Ano mo day, dinikdik nga bulong ti bayabas. There is power in your hands. Gadil isumulaang. Sugat isumulaang. Masaksakit isumulaang. May sa nga agas nga agasa namin. Nganuhaan kayo na tangag min meditate kas jay. Jay bulong mo't kanutin tapal ni Pulana. Kat na agasan. So nga, ayan, nakadiday bulong nga dajay nga isnik ka. Kung na dayan, agkita lang sa internet. Aloe vera. Ang ko'y magbagang awan power na dayay, but no, the power na dayay, greater power is in your hand. Hey! Hallelujah! So no, meditate you them, maramdaman maksunam, uray baga the word of God, they shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Apay latang ang mabutang kang agilihans because you do not know
Because you are not meditating your power as a believer. Ngam na meditate mo, manabdaman aksyon namon. Ayan na ayati masakit na ilihans ko. Apay nga hanyo maaksyonan iso nga, kuna nang i-meditate mo tapno maaramid mo. Kailan nyo kari? Diba baro babalasang, no ag-aram da. Aginaram da. Ada kursunada da. Ngam mabain da. Agar arum lang di matada, but mabain da. Ngam no ada iday, mapan iday kat, ag-meditate. Niyayati. Kastak ayata. O niyayahan. Tila duman nag-inuman ti arak ta tumutumurad. E di mapanan, I love you. Hukunanan. Abay nga laksyonanan, miniri-minirit na, into maranabay. Now, no, meditate mo ti power mo, Santo Umay Jai, wine ti Holy Ghost. Tumurad kamat, I have power. Praise God, tanabarta kahaan ngay dayan arak, kalayan nga mang pakakatay. Are you getting something? Yakasday, di kasana, so nga meditate mo tapno maaramid mo. Amen. So nga doon nagigay benefits na radayin. Tuno kasayan, maaramid mo, maaksyon na maramdama. Okay, adati 1 to 6, ngayon kwak nito, nga benefits of meditation. So, yan, number 1 day yan. Nga no, imid-meditate mo, maaramid mo. Amen. Maaksyonan. Number 1. Number 2, you will make your way prosperous. Sino timang aramid? Idaydalan mo nga narangay kinabaligi. Sika. Di kami meditate mo, aramidam iti masakbayam nga prosperous. Or ti biyag mo. Ti dalan mo. Hallelujah. Amen. So kita nyo dahil ay manag-meditate nga tao so that i prosperous. Iti kingdom ni Apo Diyos itungtungan tayo dito eh. Nga mura iti nararang ay iti lubong, ti material. Iso iti mimeditaten da nga kanayon. Nga tayo kasak ti negosyo kaya itapal kun sa iday kwa, ikasjay, kuna handa makaturturog. Ay, awon. No da kwartada, handa makaturturog. Pangusara ka tayo de milyon ko handa ito. Niya nga tayo kasak. Oh, kuna iday, apagbangon damanan, an niya nga ta. Ayun. So nga binmak ng da. Amen. Ngamda tayo, iti unag tayo nga bumaknang mo mununa. Nakapapanunot tayo kini Apo Diyos. Dahil kami meditate tayo kina sino tayo kini Apo Diyos. Madamdama mapurporma ka nga kasyay. Amen. So you will make your way prosperous. Number 3. You will become fruitful. Ito Salmo chapter 1, verse 1 to 3. Dito yung matambang kita dyan, nabunga ka nga Kristiyano nung manag-meditate ka. Okay, now, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ti kapintasan, kailangan tayo nga counseling is the counsel of God, His word. Nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Verse 2, but his delight, hindi pagragsakan na, is in the law of the Lord. Yan, magragsakan kayo kung magamin the word of God. And in his law doth he meditate day and night. Verse 3, he shall be like a tree planted by the rivers of water. Amoy dyan na nakamula, ijay igit ti karayan. Kasi parang karayan na ito iti daga.
Kay ayos ti karayan dito'y, katito'y ka nga na imula. Urayhan nga agtudo, agbiag ka ba'y lata? Apay, wanta di ramot mo, nakakonek ide karayan. So nga urayhan nga agtudo ti 2 years, basta dadano mi di karayan, agsususop ka ba'y lata. Amen. Kasi tag-meditate. So nga tag-meditate, kasla ramot nga agsususop ti danong. So nga susop ka nga susop. Ang adadyan o adati juice, jungle juice na lang kapay nga agsusop. Kapi. Uray na pudot pa lang. He. Ng word of God, kailangan kasi ay agsusop ka kaslaramot. Amen. Kat kunana iday, ang mga arami diday, that brings forth His fruit in His season. Agbaling nga nabunga, agbunga, iti chimpo na dadya nga believer. Nung managmeditate ka, agbunga ka nga agbunga, niya ti may bungam, life of Christ. Fruit of the Holy Ghost. Agbunga, the prosperity. Agbunga, the healing. Agbunga, the power, the character of God. Inbabaga na nga rod nga agbunga. Sa mo ko na anyaya, tikastan tinabunga, naiman. Ituam ko da kami, taman bunga kami, pastor, nain nga rod. Okay. Si kalang gamin, ti hanga mga aramid. So nga hang ka nga nabunga, no hang ka nga nabunga, no nabunga ka, amok nga amum na ito. So ano meditate na ano sa the spirit of patience, endurance, perseverance is within my spirit. The spirit ko nga nagapukan ni Jesus, spirit of patience and endurance. No kuno namin dahil umanos ka. Amen. Now is the time. Nga grow tayo, balin tayo nga fruitful. How to become fruitful. Meditate the Word of God day and night. Amen. So nga nagito na dingdinggan yung life of Christ, meditate you. Praise God, nga do testimony doon. Kung ang ganun din, may isa nga, in may dagsapang ako, nasabat na ni Mrs. Kahit ko tag-testimony ita na ada nyo. Kung nanakano kayo ni Mrs. Amam di umayak nito eh. Na ikay kaptibisyok, na ikat na wow. That's the fruit. Apay, ibagbaga kaya, tabisyo yo! Kung ako na kaya ito yung hamad. But you have the life of Christ. You are righteous in Christ. You have power. Kaya may bagbaga, once ka-absorban nyo dayay, pumanaw dagiday, nga evil spirit devices in your life. Dadi lang mo, parasin nyo kanina, meditate. Jesus is my righteousness. I have the spirit of righteousness and holiness. Aming nga klase ti sin, ma-destroy. Amen. Hallelujah. Ti kinaagom ma-destroy. Orahan tayo nga isi-striken, ti kinaagom, basta, I am righteous and holy in Christ. Ni Jesus ti righteousness ko, kunakunayo day, agbunga da day nga righteousness and holiness, dadaulo na aming nga sin in your life. Amen. Pati di yan nalaing, ano apan gumatang katramanana pa ilang sana ito gumatang. Dadyay nga banag kat nagbasit nga minto nung mameditate mo ti righteousness, maikat di yan manamdama nga ka-attitude mo. So mas tao ka ti power na ito nga Jesus. You will become fruitful. Next, hangkang malaylay. His lip also shall not wither. Di bulong na hanga malaylay. Di kanayon agbilmeriday, kanayon agsashine the glory of God. Ma-overcome ti laladot. Kasano tinalaylay nga bulong? Magango. Malaylay, imbis nga mamayat ti kastanan og angin, dinalaylay. Kasi yan. Gusto nga oray, yeah! Una ko na diag priest kat.
Nalalaylay ka ron. Ano tinalalaylay nga tao? Palasang magitan. Nalalaylay, nagapu ka, nagidaan nga atak ti enemy. Di mapaspasamak dito ilubong. Ngam no ka na yung kag-meditate, the glory of God will shine through you. Amen. Within you and through you. Kat nag-shine the glory. Haan nga makadiso, the ngilaw, the glory of God. Amoy ito kayat kapag disliswan, dagi yung ngilaw, dagi yung lilising, dyan naramis, nga karni, nga nga nabara ka, nga mapapuy the glory, the power of God, hanga makadiso the ngilaw. Kada mo yung tingilaw, basta nagdiso, at dati ibati na, nga rugit, sakit, iti pagdiswana. Kasakasated devil. Basta umighted devil, at dati aramida na nga madi, di life mo. Kaslang ngilaw diyay. So masapol umapapoy ka, tanupadasan natin agdiso, masinit. Mauram iti presence of God in your life. Palakpak kini Jesus. His lip. Day bulong na. Haan nga magango wano malaylay. So makita ito mo nagbid-meditate ulit. Ado problema na. Huy, kapsak. Kaslawan po problema miya. Ado met. Ngam dakdakkel niya po Diyos. Kung kunanay himalaya. Amen. Iso nga. Ado iti ma-encourage natin kasi nga tao. Ngam nalalaylay. Sa may baga, encourage sa manay ko, ang ito pa'y ma-encourage sarili ko, pag-encourage sarili. Siya kasi encourage sila. Awan no kasi teachers, panay amin ma-encourage ka sa nungay. Kailangan teachers, sumiyab da, tayo suda tag-encourage. Yes, amen. So makita ito manag-meditate. Urado problema na, makita mo lahat na, Jerupa na. So nga rin makikita, uray na pudaw, uray na guwapo. No, nga nag-meditate the Word of God, makikita, makisayan dagi guwapo na. Kaslan nang ngisit nga uray na pudaw. So nga naman minsan pa yan, maikuha nga agpason, madinan nga gibarbas, madinan nga agpapukis, madinan nga agdigos, so yan aiin na. Ada nangyari, di may isang outreach, Mary. Kami nag-outreach, hindi ko agad adati na kaida nga balasa nga, nabaktan nga balasa. And then kunaka, anya di problema na rito eh. Angan lang harod nga ko, kaya tirumrumwa, nagkukulong, tawon na dikit, madi na nga agdigos na ita, kung nadaday kabsat na, 3 years na di nga, hangan nagdigdigos na ito, asos! Kat babae pa eh. Kat kunaka, anyaya gamin. Kung nakikita, apay madi nang agdigos, apay nga kayat na. So ano kasaungkot? Apay nyanagan mo, sinukan, kung naka... Kirim-kirim lang di mata. Apay, anyan dito nga tao, siyempre amo ka ada demonyo, pero kahit kung amuin the cause nga nagkasoy. Napa ay gayam. Dati gistay kay gayam na handa nga nagkatuluyan manipo di jayon madinan nga agdigos. Hay idi na mo ay kasa layto iti solusyon. Amom adati guwapo nga permi nga mga ayat ken ka. Medyo so natin bababae kasi baka kasi kayo gayon. Sabay, vice versa kag peso. Ada sila gwapo nga permi nga yayatan na ka. Medyo makita ka nagbaliw debe. Mata na, medyo lumaulawagan. Dahito'y ket natay pa ijay cross. Ngam nagungar. Ay ayatan na ka nga permi, kayat na nga umayken ka.
Adi kasay, mayatan, mayat, ada mga ayat gayam kanya na, dahito tinaga na dahito ni Jesus. Wakit interesado ka ni Jesus, sakto, ingganang in-lead ko salvation. Dinalpas, di na pa nagligos. Amen. Hallelujah. Haan nga malaylay. Di man nag-meditate. Woo! Hallelujah. And next, whatsoever he doeth shall prosper. That in power to meditation. Anyaman nga ramido na, ag-prosper. So nga, I know, no, ituloy ko ag-meditate, that yung ministry ag-prosper. Yes, amen. That yung trabaho ag-prosper. Yes. Ituloy ko na ito, prosper ag-prosper. Yes, amen. Haan nga, di kwarta lang, di agbaligi at para aramid ni Lord. Nakayungay. When isumat lang. Amen! Yes, amen. Yaman nga ramida mag-prosper. Iday mat 1 Timothy chapter 4 verse 15, everyone will see your progress. Hanla nga ida unag mo, makitan lagi ida tataw ida warwaro. Yes. Mapansin la ti panagprogresom. Amen? Hallelujah. Kaya tiyo? Amen. So makita yu dyan. Amo yu adu iday salmo. Hala nga nagito iti bagbagat. No kita nyo nagito salmo. Asmargan ni Psalm 145 verse 5. Dito yung kami tararamidan ni David. Nagiti salmista nga nagidjay. Ipakita lang. Nagiti na duma. I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works. So makita yun dyan, I will speak, kunwari dyan, the wonders of your works. Amen. Hallelujah. Yes, amen. So nakitaan nyo na dyan, I will speak, anyat speak, di ba dyan the meditation? Anyat the meditation, speak. Amen. Okay. So, makita tayo dyan. Diyan, verse 5, nakas dyan. Speak ko, kung nanay dyan. Ulit ako ba nanti, speak, meditate. Kaya tapos makita tayo yung word nga meditate, ija NLT, can NIV. Hallelujah. So, kasoy, I will meditate on your majesty, glorious splendor, and your wonderful miracles. Apa yung translate na dito yung meditate? Wala tatahaga matlaang gamin diyan. Amen. So nga dyan, meditate mo. Kinasya sino ni Apo Diyos, nagiging miracles na. Tap numamati ka ti miracle maramdaman. Hallelujah! Nyabay! Psalm 119 verse 148. Sige! Ito yung manan. Yan. NLT manan ito. Kita nyo, 1:8. I stay awake through the night. Hanak matulog ti rabi. Kaya nakasiring thinking about your promise. Ano mati-thinking? Ijay meditate. Thinking about your promise. King James manen. So kitaan nyo kaditing kaskasalat ni scripture. So nga nung minsan, nagdidibate. Wala nga may King James. Wala nga may dito ngay. Awanan na gito yan. Ito no, approve ide kayat na King James. Ngam no, di approve ide kayat namanan kat ide inilti. Oh, yeah, haga amin di ay. So nga, sino nang i-translate, mabalin nang i-translate nga thinking, speak, or meditate. Are you getting something? So magiging mine eyes,
prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Yes, amen. Promises, kung nanay dyan na duma. So meditate the promise. No, ada kanyak ni Jesus, ada kanyak salvation. No, ada kanyak ni Jesus, ada kanyak ti life. No, ada kanyak ni Jesus, ada kanyak ti blessing. No, ada kanyak ni Jesus, ada kanyak ti grace. No, ada kanyak ni Jesus, ada kanyak ti forgiveness of God. No, ada kanyak ni Jesus, ada kanyak ti mercy. Hallelujah! And then, ijay nga work. Irugi yun. No, hanyo pa ingin rugi. Amen. Dabay, Psalm 77 verse 12. Hallelujah. I will meditate also of all thy work and talk, kita nyo, of thy doing. Kasta, sunga, dagito'y ti aramid mo, Diyos, dagito'y ti naramid mo, ken kayang aramidan malay. Hallelujah! Ito, tinaramid mo, Jesus, para kanya. Amen. Kastatag meditate. Naitad kumatanan amin benefits. Meaning tihaga. Dagi niya i-meditate. So nga ti marag-meditate, kasla ti power iti life na. Kasla ka cellphone nga naka-charge. Kung nanay nagkarkarga, madamdaman na full charge, mabalin nga pagkontak. So ati hangag mag-meditate, baka nalubat. Haan nga makakukontak ije langit. Kinhaan damot nga makontak. Kontak-kontakan mi nga road, kat saan nga makontak, nalubat kayo. So now, charge your spirit. Charge sa inyo, jay spirit you. Muna bin-meditate kayo, jay spirit you, tikaslag biyahi. Magbiyahi, jay spiritual realm, spiritual world. Kunana, the spirit searcheth all things, even the deep things of God. So nga meditate ka, tulungan na ka, jay Holy Ghost. Ibiyahi na, jay spirit mo. Ang ko'y baga pumanaw, jay spirit mo, yabagin. Pero jay spirit mo, penetrate na, jay spiritual realm. Adu ti ma-find out na. Adu ti ma-discover na. So, nag-meditate kayo kasi di mangyari ka na kayo. Jay spiritual bibiyahi. Maramdama, naawatam, the blessing mo, nawatam the kinabaknang mo, nawatam the power of God, because the spirit mo nag-research with the Holy Ghost. Then i-apply yun karkaro na gini, ada sakit natin, diabetes, high blood. Amo yung tisensya lang dita, maintenance, titirda ka na kayo, they cannot heal high blood, diabetes, even rayuma, arthritis, ito na lang king kakat, pain reliever. Haan nga agas siya because that is just a maintenance. Praise God for that maintenance. But what you need is healing, not maintenance. Jesus is your complete health. So meditate Him. I-meditate mo isuna. Speak to kina Jesus ni Jesus in your life. Hallelujah. And one day makita yung nga agrema kay help mo in Christ. Amen.